Coronavirus ni nyinshi zitera umusongo ujyana n'ibibazo by'ubuhumekero ku bantu zavumbuwe mu myaka y'ahagana mu 1960. Zimwe zibanza kugaragara mu nkoko, izindi z'amoko abiri zo zivumburwa imbere mu mazuru y'abantu bari barangije kuzandura ziswe coronavirus 22 na OC4. Uhereye ubwo hakurikiyeho izindi virusi zo muri ubu bwoko nazo zagiye zibasira abantu mu bice bitandukanye by'isi zirimo na SARS. Ntabwo rero iyi yavuba coronavirus 2019 NCOV iherutse gutangirira mu Bushinwa igakwirakwira ibice bitandukanye by'isi ari icyaduka. Ni virusi n'ubundi izwi ibaho mu bukana no kwaduka kwayo bitandukanye gusa. Iyi coronavirus 2019 NCOV imaze gukwirakwira cyane gutya koko yatangiriye mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei mu Bushinwa. Abayanduye batangira kurwara umusonga mu buryo butumvikana nta n'ikigaragazwa ko ari cyo cyaba cyawubateye. Icyahangayikishije cyane mu gukwirakwira kw'iyi virusi n'uburyo noneho abantu nabo bigaragara ko bashobora kuyanduzanya bidasabye ko yandurwa n'ufite aho ahurira n'inyamaswa ziba zisanzwe zibandira nayo. Coronavirus kandi bisanzwe bizwi neza kwiteza ibyorezo bikomeye mu nyamaswa z'inyamabere n'inyoni. Yagera mu bantu igashegesha ubuhumekero bakarwara umusonga n'ubushyuhe bw'umubiri bugahinduka cyane ahanini bugana hasi. Isoko yikwirakwira kw'iyi virusi iva ku nyamaswa yimukira mu bantu nk'uko bimeze ubu. Ibigo kimwe n'inzego z'ubuvuzi n'ubushakashatsi ku miti n'inkingo z'ibyorezo benshi barakomeza guhuriza ku kuba nta handi yashakirwa atari mu bucuruzi bw'inyamaswa z'ishyamba zakomeje guhurizwa ku masoko yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa ari nzime izindi zibaze. Akaba ari nazo ziza imbere n'ubundi mu kubindira icumbikira iyi virusi ukongera hariko nanone amafi n'ubundi bwoko bwinshi bw'utunyabuzima tuba mu nyanja n'ubundi Abashinwa muri Wuhan batabura gushyira ku masoko n'amafunguro yabo. Ibyo byose byinshi ngo byakomeje kuhahurizwa bicuruzwa bimwe ari bizima bitabazwe cyangwa ngo bigire ukundi bibanza gutunganywa. Ku masoko atandukanye muri Wuhan kandi hakomeje kugenda hagaragara utunyamaswa twinshi twishyamba kenshi byemezwa n'ubundi ko tubarindiriye iyi virusi nk'inzoka nzima bahacuruzaga kimwe n'utunyamasyo imbeba kugeza ku twana tw'ibirura. Ibyo byose bikabamo byinshi basanzwe barya ndetse n'ibindi byo korora mu ngo. Mu buryo bwihariye ku Bushinwa coronavirus yongeye kwibutsa indi virusi SARS yahitanye abagera muri 800 hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2003. Nayo kandi byagaragajwe ko yakwirakwijwe n'ubundi binyuze muri ubu buryo bwo kurya inyamaswa z'agasozi kuzicuruza kimwe no kwirirwana nazo. Ni nabyo byongeye gusubira kandi nyuma y'imyaka 17 ishize. Journal of Medical Virology isanzwe itangaza ubushakashatsi n'amakuru ya ngombwa ku ngaruka virusi nk'izi zitera mu bantu. Bo bagaragaza ko coronavirus yo ngo igomba kuba yaravuye mu ducurama twayikwirakwije ku zindi nyamaswa zitaramenyekana neza. Izo akaba arizo zagize aho ziyihuriza n'uwayanduye wa mbere mu Bashinwa bo muri Wuhan. Iyo nyamaswa ngo iri hagati ariko nabwo kwijanisha rinini bakemeza ko yaba ari inzoka. Byose biracyategereje kwemezwa neza ariko ngo ntibitandukana cyane n'ibi bigaragazwa. Ngo ntabwo bizajya kure y'ibi. Inyamaswa muri rusange ngo nindiri ya virusi nyinshi cyane zishobora kwibanira nazo nta kibazo ziziteye ariko zagira aho zihurira n'abantu icyo gihe bingaruka zikaba nyinshi nk'uko byagenze ku zindi virusi nka SARS yakwirakwijwe mu bantu iva ku dusimba tw'indyanyama bita civette cyangwa Ebola ku ducurama na sida ku nguge yewe n'inyamaswa dusanzwe tumenyereye ubwazo tworora nazo virusi zahererekanya n'abantu ngo zishobora kuvamo ibyago bitoroshye nka Creutzfeldt-Jakob cyangwa grippe aviaire biva ku matungo magufi amaremare cyangwa se n'ibiguruka. Irindi tsinda Global Viral Project bakora ibishoboka byose ngo ingaruka z'ibyorezo byaterwa na virusi zishyirwe ku bukana buto bushoboka. Abo bagaragaza ko inyamaswa cyane cyane iz'agasozi ubundi ngo ari zo kwirindwa kuko kugeza ubu zicumbikiye virusi z'amoko abarirwa muri 1,700,000 kandi buri mwe muri izi ntawe uzi aka kanya icyago yatera mw'isi mu gihe yava mu nyamaswa ikimukira mu muntu. Coronavirus ni nyinshi zitera umusongo ujyana n'ibibazo by'ubuhumekero ku bantu zavumbuwe mu myaka y'ahagana mu 1960. Zimwe zibanza kugaragara mu nkoko, izindi z'amoko abiri zo zivumburwa imbere mu mazuru y'abantu bari barangije kuzandura ziswe coronavirus 22 na OC4. Uhereye ubwo hakurikiyeho izindi virusi zo muri ubu bwoko nazo zagiye zibasira abantu mu bice bitandukanye by'isi zirimo na SARS. Ntabwo rero iyi yavuba coronavirus 2019 NCOV iherutse gutangirira mu Bushinwa igakwirakwira ibice bitandukanye by'isi ari icyaduka. Ni virusi n'ubundi izwi ibaho mu bukana no kwaduka kwayo bitandukanye gusa. Iyi coronavirus 2019 NCOV imaze gukwirakwira cyane gutya koko yatangiriye mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei mu Bushinwa. Abayanduye batangira kurwara umusonga mu buryo butumvikana nta n'ikigaragazwa ko ari cyo cyaba cyawubateye. Icyahangayikishije cyane mu gukwirakwira kw'iyi virusi n'uburyo noneho abantu nabo bigaragara ko bashobora kuyanduzanya bidasabye ko yandurwa n'ufite aho ahurira n'inyamaswa ziba zisanzwe zibandira nayo. Coronavirus kandi bisanzwe bizwi neza kwiteza ibyorezo bikomeye mu nyamaswa z'inyamabere n'inyoni. Yagera mu bantu igashegesha ubuhumekero bakarwara umusonga n'ubushyuhe bw'umubiri bugahinduka cyane ahanini bugana hasi.
isoko y'ikwirakwira kw'iyi virusi iva ku nyamaswa yimukira mu bantu nk'uko bimeze ubu. Ibigo kimwe n'inzego z'ubuvuzi n'ubushakashatsi ku miti n'inkingo z'ibyorezo benshi barakomeza guhuriza ku kuba nta handi yashakirwa atari mu bucuruzi bw'inyamaswa z'ishyamba zakomeje guhurizwa ku masoko yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa ari nzeme zindi zibaze, akaba ari nazo ziza imbere n'ubundi mu kubindira icumbikira iyi virusi. Ukongera hariko nanone amafi n'ubundi bwoko bwinshi bw'utunyabuzima tuba mu nyanja n'ubundi Abashinwa muri Wuhan batabura gushyira ku masoko n'amafunguro yabo. Ibyo byose byinshi ngo byakomeje kuhahurizwa bicuruzwa bimwe ari bizima bitabazwe cyangwa ngo bigire ukundi bibanza gutunganywa. Ku masoko atandukanye muri Wuhan kandi hakomeje kugenda hagaragara utunyamaswa twinshi twishyamba kenshi byemezwa n'ubundi ko tubarindiriye iyi virusi nk'inzoka nzima bahacuruzaga kimwe n'utunyamasyo, imbeba kugeza ku twana tw'ibirura. Ibyo byose bikabamo byinshi basanzwe barya ndetse n'ibindi byo korora mu ngo. Mu buryo bwihariye ku Bushinwa, coronavirus yongeye kwibutsa indi virusi SARS yahitanye abagera muri 800 hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2003, nayo kandi byagaragajwe ko yakwirakwijwe n'ubundi binyuze muri ubu buryo bwo kurya inyamaswa z'agasozi, kuzicuruza kimwe no kwirirwana nazo. Ni nabyo byongeye gusubira kandi nyuma y'imyaka 17 ishize. Journal of Medical Virology isanzwe itangaza ubushakashatsi n'amakuru ya ngombwa ku ngaruka virusi nk'izi zitera mu bantu, bo bagaragaza ko coronavirus yo ngo igomba kuba yaravuye mu ducurama twayikwirakwije ku zindi nyamaswa zitaramenyekana neza. Izo akaba arizo zageze aho ziyihuriza n'uwayanduye wa mbere mu Bashinwa bo muri Wuhan. Iyo nyamaswa ngo iri hagati ariko nabwo kwijanisha rinini bakemeza ko yaba ari inzoka. Byose biracyategereje kwemezwa neza, ariko ngo ntibitandukana cyane n'ibi bigaragazwa, ngo ntabwo bizajya kure y'ibi. Inyamaswa muri rusange ngo nindiri ya virusi nyinshi cyane zishobora kwibanira nazo nta kibazo ziziteye, ariko zagira aho zihurira n'abantu icyo gihe bingaruka zikaba nyinshi nk'uko byagenze ku zindi virusi nka SARS yakwirakwijwe mu bantu iva ku dusimba tw'indyanyama bita civette, cyangwa Ebola ku ducurama na sida ku nguge, yewe n'inyamaswa dusanzwe tumenyereye ubwazo tworora. Nazo virusi zahererekanya n'abantu ngo zishobora kuvamo ibyago bitoroshye nka Creutzfeldt-Jakob cyangwa grippe aviaire biva ku matungo magufi, amaremare cyangwa se n'ibiguruka. Irindi tsinda Global Viral Project bakora ibishoboka byose ngo ingaruka z'ibyorezo byaterwa na virusi zishyirwe ku bukana buto bushoboka. Abo bagaragaza ko inyamaswa cyane cyane iz'agasozi ubundi ngo ari zo kwirindwa, kuko kugeza ubu zicumbikiye virusi z'amoko abarirwa muri 1,700,000 kandi buri imwe muri izi ntawe uzi aka kanya icyago yatera mwese mu gihe yava mu nyamaswa ikimukira mu muntu.